Hallelujah, Jesus. Piluyay sawas na may sagin kapunranets. Kapingaki ang coach, puwegi, pilgets kiyong kichail. Ansyaw mau, chailen kakpilpureng, chupene, nan ministry ets, nan meniken wayets, ong achaypan rong te korong sapulmen coach masan, nimesikan kapunranets. Hallelujah, main coach kapayata sapulmen masan. Kapayata main coach song korusian. May the Holy Spirit is the best teacher. Nimesikan kapunranets. Ni evangel share sapulmen masan. Kapagapo pagi main coach kumegichin. Open tamong yung. Evangel yang koronga. Yay sapulmen masan main coach. Rai kami evangel aleti. Main coach kapagap kipuel. Yay soil. Masito pa ang muerlale. Kalangan main coach sapulmen masan. Mapangkair tanats maur. Nimesikan kapunranets. Lord, I thank you for each and every one of us. Thank you for this time. Oh, you alone are worthy, Jesus. Thank you. Thank you, Father. Bless you, people. Bless you, Word. Kaya nga, coach, ay sawas pa ang kusang nan keryawan Timothy. Irlaut payo, irachigitsig, limaulel, walong. Wasa at saka tetong kichail tuwen, nain Paul na gisiligong ong Timothy. Timothy ay aramas pulapul te yong nan maurin siya nin tuwen Paul disciple yata yay maurin Timothy puwagyan kakuyaramas mautang kelail en uyaramaseman utan lalabots en uyaramaseman utan ewang coach a relationship on kauno o bilong mechigan rima kareta Paul melanan karachi yi Timothy na keryaun silikaw ong Timothy niyan siya naman kalabus tanaman siyang we encouragement on brother Timothy da na disciple Timothy. Hari imi membel sewa segin kichail tama ibil watwadak tama kauno bil masa ni yung iya nan ay maur niyan siya may bil watwadak iya masa nan coach. Ay topic ako saya, are you still fighting? Are you still fighting? E kasampalong kichail sa ulang kichailan utan anki utan confidence o kichayanane anki utan revelation sang rengkauno poegi kichailan wewegi utan ye achail uye Pepeite rangoros Pepeite mi koskosaya ye nipalingen a demonic spirit mamalan utan against a child maur. Demonic songon demonic game utan kaukawe a child maur. Nan son Isaac katete yung kichail ma iyan seta ministry and kawela kemela o kawayala. At Jesus kitski yung kichail full life the abundant life maur umsek. Imekatski yung kichail. Pagkicailan kak anki fullness of abundant blessing or spiritual blessing nan mekoros pagkicailan kak stand o kicailan tana kens tama chapel wiwiya. Hallelujah. Yari kasampalong kichail, what are you still fighting? Song tama kamalam Pepeite na ramauran sa wats. Songon pisaching game song game kichail malam Pepeite na child mo magichay siya igin siya set free sang lale. Eri kasampalong kichay solang kay kichay anana be set free
nan tame kichay malam pepeyong ansu koros te ansu wich te nan ran koros nan ewe ran kianana utana si yomonon pangak peyong sombugats Paul katetong kichay nan irachikichik nan keryaon Timothy irlaut payu irachikichik isu emasani I have fought the good fight. I have finished the race and I have remained faithful. Paul ko siya mutane uye Pepeite ye songkei nanamaur. O peini masani me utan I have fought the good fight. E malam Pepeite song mau te songkei mautan uye kankanan nole. Hallelujah. Kapan cek mau tuen son pegan nan UFC dan boxing irai kamagin uye Pepeite niyan siya maragin miarail competition da miarail anson pay. Eris armas pugat irai soce mimi go irai golao yang pay. Utan irai utan train mau yawasarapan pakeraya yawasay pan sarak yung manaray pan plak yung manaray pan luslasang laba yung manaray aray pan pakeralaba restadi years ang korusyan irai train ong ye aray pangkak kana. Eri Paul ewiyara masaman mautan dalapots. Ewiyara masaman mautan wiye Pepeite maurin solang. Ewiye Pepeite anso oros. O makichay pa ang check tuen irachikichik 101 emasani. As for me, my life has already been poured out as an offering to God. The time of my death is near. Paul ken na spirit. Utan ken na spirit mautan. Karentora pan ale diara price. Niyan siya maban sa mala sang nisang bawats. Hallelujah. O peni ko siya mautan. Pour out song korusyan na namor. Paul ko siya mautan. Solar kacapan ki peni. Solar kacapan ki amor. Mentaki la amor. Sola metome I mauye mamor. Christ mauye mamor. Ime ko siya pinan kalesia riyaw riyaisak. Masaw gate itong kitsayin mautan kaiteni mamamor. Apoy Christ mamamor. Eritami man kakialakay kitsayil. Poy ki Paul solar masak en kakpeyang songon uye pekay ni sambawats. Solar masak tame pan chuwong nanamaur. Hallelujah. Kelang kicayil iwasama utang kicayil biligin peretiya kicayil solang pueki achayil mauri solang kicayil mimichanan lamuki meyakots te masak te fear. Tuwachi kicayil masak en uyapeo kicayil masak en peyang chapel kicayil masak en uyatama coach uyang kicayil chayil uya. O lom mimiricheren utan pilpalilaut aramas. Kasampalong kichayil, chayanana kisang kichayil fear. Puwagi kaiten esang rengkots. Hallelujah. Esoche yung kichayil spirit of fear. But a strong power, spirit, and sound mind meblikos ko sa iyang Timothy. Kasampalong kichayil. Kichayilan utan Pepeite mo pong. Pepeite mo kupuran coach. Pepeite mo coach yung gichay dong uya Pepeite. Hallelujah. Chama-chaman. Mapain Paul bil ko sa iyanan Epsos 1 Asia kakate itong gichay ma kichay so sa Pepeite ye flesh and blood. Ap kichay Pepeite spiritual Ngehn sauch nan wewe. Song Ngehn sauch kan. Hallelujah. Imakara kichayanane out ki the armor of God. Kichayanane utan seal with the armor of God. Ye armor of God, the helmet of salvation, breastplate of righteousness, the belt of the truth. Hallelujah. The shoes of the gospel, the seal, faith, and the sword, which is the word of God. Eriyagasambalong kichayanane seal with that, and the blood of Jesus. Ran koros na na chail mo.
Poiki kichay melaan Pepeite yei Ngehn sauch ansugoros. Kichay Pepeite songan demonic spirit. Maingo main mia songan demonic kay meminan chempasomui. Mia wasama kata tokia. Friend so chali bilibil. Kanana utana ken songan spirit. So kilang spirit mo utan so kahitang kupuran coach. Song kay me ekakpil patilong kawela relationship te mor te penini. Eri kesampalong kanana utan kens ye songan spirit ko. Paul ko siya wasats me, I have fought the good fight. Hallelujah. And I have finished the race. Nan morin Paul magichay pang katetemon yan siya me chapiata mission. Hallelujah. Ipamatagang gichay nan irachikilimaw wen sansal tama Paul will ko siya emasani, but you should keep a clear mind in every situation. Emasani songon situation kay magichay na metaw mawe. Emasani, don't be afraid of offering for the Lord. Suffering for the Lord. Tene, keter masak ompan, mayroong kiyong te chon mechegi yung coach on more. Te suffering mawewegi, keter masak en lokolong ki Christ. Keter masak en kamakam ki Christ. Keter masak en sarogi di Christ. Hallelujah. Pagchocho, imakareta, chaisyo chan ki will and desire and kakalang na neuposon magichay na nekatetetuan Christ na nachayil maur o mechikan pwede isang niya chayil masak tamar pang ko saya chay masak tama aramasapang uyang gichayil chay masak tama aramasapan reaction ng gichayil wasats Paul katete yung gichayil wasats me, do not be afraid, don't be afraid suffering for the Lord kater masak enutan suffering te yay lokolong ki Christ. Nansong korusian mo pung, nansong korusian mo utang ko ng kupurang coach, utama kupurang coach kenuya, keter masak, ken sarokiti, keter masak, kenutan, ya tama ramas pang ko sa iya. Hallelujah. Christ paniya yanguk, the Spirit of God paniya yanguk. Imakananawiya utan, step up in faith, utan against tamat chepelwiya. Hallelujah. Imakareta ay tapig may siya second gichail. Are you still fighting? Siyang tama magamalaan for fight na namor. Siyang tama magamalaan we Pepeite na namor. Min sin siyang game malang katiraboy you just have to fight for it. Kananaw tan kenset kananaw tan pelianta na namor. Hallelujah. Rimo wa sa Paul masan don't be afraid suffering for the Lord. Work at telling others the good news and fully carry out the ministry God has given you. So ang ministry tama coach puligiti ang nanamor. Kater masak and carry out and kalongki and serong mechegan nanom penainay renom friend wasan totok. So sa libilibil wasayi mage miye iyong mission field. Hallelujah. So wasayi makauno malbayugiye. Wasayi makauno pulugiye. Iyong mission field. Iwasa magana negate the Christ ye. Nanam penene, nan wasan totog, nanam school. It doesn't matter if you travel trip a mission the wasayi makukulaya mission trip the travel legs wasa bil iyong missionan mo. Kaya na nakate the Christ na namor. Hallelujah. O kaya na nautan fight the good fight. Kaya na nautan uya pakapakarmal. Hallelujah. Imay kos ko siya ning kapon me. Puinin pakar ka nan UFC nan puinin utang boxing ka. Iray siya pakapakarmal. Iray siya putilong siya nan ringo iray malan utan. Kikilaray utan reanan rautan aim mo sa marapan pakirya. Reanan pakir mo sa maranan point maranan uya. Hallelujah. Pwede wasampi ka ni Ray Gilang tepagagiyang labo, sangon point tama gagiyang labo, o labe ter sayru, ter pakarayu, ter rin na wasama utan kapan, ya nakaw diya. Eri kasampalong kichal main ko, kaya nane utan fight the good fought the good fight, in faith, ima Paul kusko siya.
Paul niyan siya me John me chay gilamor. Solar masak tame paan malam pepegi. Sama-saman Paul wasa koro sa walaye ekamagam ki Christ. Oh, most of the place. Niya wasa yu me walaye utan ekamagam ki Christ. O paini solar meto me solar kacapan ki. May peluya kamagam ki Christ so. Hallelujah. Solar kacapan ki. Solar kacapan ki may pilsaroki di Christ. Solar kacapan ki tamar mas pan kosayaki ipo gi Christ. Solar kacapan ki. Pwede kiya pour out di mo wasa sa mga sani. Mga sani me. My life has already been poured out as an offering to God. Mga sani me utana pour out amor. Chon me chikila amor. On Paul discoverer is ren Christ. Imangkareta solar lom, solar masak. Epang koway kalong kimasa mo. Epang koway o kateta Christ. Epang koway lech ni wanim kan. O knock at the door po kiyan kakaloki wi masa ng gods. The visit village kan po kiyan kakaloki masa ng gods. Patapatangkin nan radio, nan Facebook, nan wasakoros, nan TV, nan nanalakan, nan village kan. Solar masangki. Yay aramas tama rabanin tagi. Hallelujah. Miye raramas kay makauno tatong kray rubuya patapatako sa koros. Bonan street preacher. Nan radio, nan kasto, all over the world. Songo-songon buya pekay. Rika sembalong gichail. Mapol ko siya mautan. Iya po raw der me koros. Klang niyan siya magichay pan chon machay kilamor. Solar me ko siya magichay pan binamataw. Pwede siya machay pan mataw. Ikauno kalew. Christ kalew. Tama pegar on gichay. Hallelujah. Gichay pan solar metawa tam laba pan ko siya. Gichay pan solar metawa tam aramas pan rong o ko siya. Gichay pan solar masak momanaramaso de pokono de yang momana on gichay de songa level tama aramason bilmimilale. Solar song pan solar rem. Impweki que pour out ang mo, que utan offer on gods, que utan pour out megors, puegi que chombe chigina, puegi beggar me gods que chkiyong, puegi calling me gods que chkiyong pona more, pugan katete to in Christ, katete which can a fight till the end. Hallelujah. Paul ko siya wasat nan irjig issue masani, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have remained faithful. Masani mem we Pepeite. Pepeite ye me gots mo pum, me gots mo mau, me gots mo tamo ko puran gots. O bil masani me kanakenar ye chango. Hallelujah. Kanakelar chango. O bil masani I have finished the race and I have remained faithful. Kanakela chango oy piluta mimiche nana utan wiya lalabot ongkamo. Hallelujah. Kasembalong kichail maingo. Puegi utan pegar wach magchay mimilale. Eu pegar magchay anane wiya pepe ran goros. Kichay pe yung spiritual demonic spirit. Ang sugoros na chail maur. Chay so pepegi blood, flesh and blood. Chay pepegi ngehn saujakan. Kanane stand for it. Kanane pepegi ngehn sauj. Ang sugoros. Songo-songo ngehn sauj kay maputilong nan imachail nan renom friend. Muy na chail maur en songon kawela. Songo-songo demonic spirit kay imakareta kay anana utan. Speak the word. Kananautan, kosayamasa ng gods. Kananautan, stand in the word of God. Kanane peki masa ng gods. Kanane peyong chepel o masa ng gods. Hallelujah. Kesimpalong kichail puegi imo sa chamelangkat katete yung kichail. Paul masani, and now the price wait me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of his return. And the prize is not just for me,
but for all who eagerly look forward to His appearing. Hallelujah. Paul looking forward panaletia price. Price inta, oh, price na wiya kana. Price na wiya lalalapots. Price na wiya utan, ewang ko chan sugoros. Kilang sompay ka ni imikos ko siya. Niyan siya mere train o mauray potilong opay. Utan ni mere pepekinan ringo po rin. Utan kalusi lahat me pepeyong. Kay teni men lus. Pagita, kilang lang price me panaledi. Songan price, chay bang lang, iray ka maging pay ki million, thousand. Ramalang ka lang songan, ramalang focus yan, aray price ko. Pwede ki rin kakaleti price, rahanane chon machay kila aray yay training, chon machay kila. Song ko Rusian merawiya, re offer aray mo, ong traino, ong puko marami milaleo. Hallelujah. Pagita, rekilang lang price, rekilang lang atarail, ren popular, ren utan aramasin kosko sa iya Israel. Oh, glory to Jesus. Komw yung ngay ranach. Tama kakilang lang. Aramasin kosko sa iya yuk ong sampa, tautang kakilang lang price, makuots pankits kiyong niyan siya mapan, return, niyan siya makumpan, sa malasang sampa, kuala ren Christ. Hallelujah. Reward mekits kiyong apangats kiyong. Eriga sampalong kichail. Pueki. Pakarwach chay panso sa pakpakarmal. Kichayanano tam pakar wasam mepan. Heu chachapel mawar. Hallelujah. Eri ekisampalong kichail yung mana chay pampakar. Eri Komw yung ay anano tan train ang masa ng gods. Kichayanano tan watak masa ng gods. Chiyanano meditate on the Word of God. Pueki iwasa mebangki yung kichail and fight all the way to the end. Ima Paul utan uya lalalabots pueki chon machay gira mekoros. Offer mekoros. Hallelujah. Makabangki lang puin makin offer. Uya offering kan ng Old Testament ong ni raymana kan tamar uya iray isikala mekoros ol lelpes. So che meko chi yu luwedi. Achail mo rentu at sombuga. Sombugo. Magichanane offer o tuwela pes eo meutan. Solar kichail meko chap Christ meuyam meur. Christ meuyam meur. Paul bil ko sa yan nan Philippi. Nan Philippians chapter 2 irachikicik Aisa kisu lelay sa kwalong amasani. But I will rejoice even if I lost my life. Hallelujah. Paul ko siya wasats me eutan pan perren. Utan wiya perren. Nautan epil. Mentakila mo. Pouring it out like a liquid offering to God. Etuelar eu utan. Meko chiyo me utan. Pour out. Kapang galang epilakarasaras ki kap eu. Niyan siya mag-yaute at ang mekots lole. O niyan siya mag-pour out. O naneo mekots. Ke utakila. Utakiyang nan mekots. Solar kanangan nan kapo. Solar mekots yung lole. Solar pil lole. Eutan empty out. More. Ong kauno. Kilang. Coach o chakak totongkin kichail. Lau kichail paano tang pour out mekoros. Coach o chakak kiyang kichail praiso. Coach o chakak kiyang kichail nan pepeng. Magichay panso cha pour out achay more. Ong go chon machay kila achay more. Utan menta kila mekoros. Tam kachkachawi kichail ta tam katikatirapay mo. Tame melan pepeng yan so what's yanana kiyong Christ. Christ men control ay more. Christ men take over ay more. Christ men count ang mekoros. Pwede niyan siya may pan kiyong kiwats na nay more. Yan siya may pan kenta melen i makakaon ay more. Kaiten ngay makakaon. Kilang nan kale siya riyaw riyasek Paul ko siya kiyong offerer pil more. O kaiten i mamamore. Ap Christ mamamore na na. More. Maingo. Paul kaiten mamamore. Kaiten i mamamore. Ap Christ control i kaukaw ay damor.
e solar rime ko solar a pung ong nanamor a grace me mia authority a power pue kakaun ye Paul nanamor erike sembalong kichail ma kekeken me mia coach melan keterobuyuk me mia coach me melan pil kap chayang chao morte kemelan enjoy your mode ni sambawits songum ke so ka kesang kanana kesela kanana muitong Christ me koros hallelujah puigi kakak rong masa ng gods kakak pil kos siya masa ng gods kakak pil uya song chikan patsiyang tama kabakap group song kan ap mimia cha song ke ma kesai kin chong tam pour out kesai kin chon ma chigila eri maingo iso cha pan mangai utana pan kametek utana pan apal utana pan kawaikak utana pan kapan songan yawaran pan kisang maingo ap niyan siya me pan ko sang niyan siya magapan nanchi ang uya kapan kilang ko cha pan tatong kanuk kapan kilang omban ese yaman omban pakareche belan sogoros hallelujah makasay gin sa kisang sompo ko nanamor wat kim metsudan chebel mo ya pakapakarayu kan sa wits makasay gin sa porraw ta mor on kauno makasay gin sa surrender songoros nanamor chebel melan pakapakarayu hallelujah eriya kasang balong kichayl puegi por ko sa iwasats eriya masanima I have poured out like a liquid offering to God, just like your faithful service is an offering to God. And I want all of you to share that joy. Yes, you should rejoice, and I will share your joy. Paul menanen joy arail ye perperen niyan siya merapano taas kila mekoros nanaray maur. Kesempalong ko mo yung ay maingo. Puegi maurwets kichay so sa miminan ew maur me kekokowin utan kemelan kulukulorian so koros kebanga coach puede glorian coach pan ye yang te favor ap chama-chaman mautan chepel panutan focus yang chepel panutan attack on maur ergana utan weweki yang pan peyang chepel watch hallelujah puegi nan puole ko siya wasats ko siya nanautan pour out me koros sacrifice pour out chon machigila amor imakareta pagchocho solen sochikak itipek nanaray ministry nanaray ewang coach nanaray calling puegi sang niya ray soche ye chon machigi aray maor. In order for you on Bangkok, itipak mau on Bangkok fight the good fight nan mowich kaya na chon machigila kaya na pour out kaya na utan offer on more. Ima por ko siya binan Rome ay sa riyaw riyaw akatete yung kichad me uya pagpangitang ito kaya na chon machigila offer a child more as a living sacrifice. Hallelujah. As a living sacrifice, an offering sacrifice. Maingo, imay kosko siya mautanes chamangay, apang kametek. Apniyan siya magapang go through sacrifice which, as a living sacrifice. Kapang kilang ko siya apang tatongki on more, nanong penene, on ministry, nanong mumotso, o sayo magamiya. Remind ko, kasambalong kichayl. Okay, ananutan fight the good fight. Puegi chebel menan for fight and sogoros. Paul ko siya, I have fought the good fight, and I have finished the race. Hallelujah. And I remained faithful. Paul eutan pei kitama pong, pei kitama melen. Ewiyakan kana. Hallelujah. Pagita, esirme epan melar, epan golar, epan samalar, epan aletiar a praiso. Epil masani me kanakelar, chango. O epil mimi janan maur lalapots. Ermainko, ma goeman, me melan uye pepei, an sugaros na maur,
kana na utan chama-chaman makochi yanguk makoeman mautang ke uya peperite na uya pepe chama-chaman makana na chon machi kilamo. Offer your life na lambo. Hallelujah. As a living sacrifice. Coach pan tatongkano. Coach pan yusen. Coach pan yusan mo. Main coach kalangan kiyong komo. Kabayata sa puno mamasan. Ni may sagan kapun ranats. Kabayata sa puno muy aramas. Mabirong-rong sa puno mamasan. Main coach kapay rail ta. Tatongkan rail. Father, we have to fought the good fight. Main coach kalangan kiyong komo. Yeyang kits kalaway kits. Pagi sengka kasi yang wanats paham. Peyang cheben na nats maur. O sengka kisang songkan. Masyocho ko ng kupromi na nats maur. Pagi ats pakar chebel. Te wiye pepe ko way. Enitipek mao na nats maur. Main coach kalangan kiyong komo. O senter pakapakar mal. Ap sengka pakar niya meaningful na nats maur. Main coach kalangan kiyong komoy. Kabayata sa bulmasan, kabayata gits, bless every step we take na marain ranets. Lord, I thank you. Bless you people. Bless you word. In Jesus' name I pray. Amen. Kalangan, coachin kabayata sa bulmasan o atsail maur na marain ranets. God bless you all. Love you all.